Oh Tuhan. Oke, harapun toko alumni sedep remutan nila YouTube bila. Aku pagi. Nah, pandai-pandai na di lumwag yun. Oke, jadi ino pa dihit i gambar pinokito nga irisiad suang gereja. Ako diri tanom hinggalah. Omhi rino po di dahuri nga harot paingiri kau nga ay mo ayan naturos. Atutunan namad ikomondatid sa sosok tubuh harus sosok ulundat paingiri kau dahiri. Mila mila itu di borosan dat iti gereja nga walay rogon. Tiadi ki. Palad ka. Kakun ko walay rogon na pamudan nga walay do kayo, hinado kayo. Ulong pirhot rogon na painsuang. Itinapot ititiyonan ko monomboras iti di gulo po. Asa rudet miagali haratulun. Tu hilok gaya siriba dat miyon. Atas bawa iti walay bolyaw. Itinapot di sawat nga adi oyon. Kombalod insan dat korong wakud har mamanaw. Dat walay ganda kayu bo. Jadi mamanaw na po hila sawat nga orong hawi dati. Har mamanaw. Tikus ay lani pamanaw tikus. Ay kagu ulo godo kunggu. Tingaw na po mamanaw ay orong ho. Pakon po it kada itingaw di moy na panampod har tampan nga orong mamanaw. Tasuh mustahil tasuh pointobon it totobon. Pamanaw mo tid insan polo gosok ko po so sangulo na kud iwalay antakan lebih kurang pukul 9 kaswabon. Korong ako minamanaw polo gosok ko po. Pamanaw ako ngoyo ko na di raw no iti sawat. Pingintangay ay say tulun. May kuno di polonto po ito tabon nga ako pinolok it nakatapis no. Tu mo nakisikap po mangukab. Naturugan mangukab. Irikaw kuno kagula siriba. Ay mo ti alaid. Haron tong ho po dominit korongo kuno kagud haro mamanaw. Korongo ko haro mamanaw pamirulan ako. Kumarat tamad danga daw. Taong usok kumatid minangukab. Ay so atok ko hari ti pamarogon iti. Hari ti pamarogon no iti walay kangko. Hiyaso iti sawat. Unsoyo kagu-agu. Nga adi na siwatan iti kayanan kud borsiaran iti lain pakasari iti nga ay oyon no jadi orikot nga di moy odopon nga di iti sawato. Ay so nagisa mo bay no. Isay no koy ladhinad ako nga hari rogon ki. O kito no po di dati iti naporogon nga hinggo no po nga hino. Kada to ko pumusorod. Ay hilo no kalabangan ni harorogon ka. Hilo no tudan way. Hilo no duntok kayo. Nunok. Hilo no pab. Hilo no panggung wayang. Kada to ko pumusorod hinggo no po nga hinatirogon. Bahkan dorogon piya ako korikot imi sambayang. Korikot ti hilo gereja. Ko ngaid hilo. Naginto ko nga gereja ko nga suruga di gulo po. Bahkan
Isayno ko ilod tinantok ko nga timpud-timpud sumano, haray rogon. Minrogon-rogon tokoy may dati ukabay iswaga Matius 12 ayat 43. Kagulian dot urusod da arat. Mila nagidatid akitad iswaga Lukas pasal 11. Sayra na pod ino pay rusod da arat sumaliwan man tada tulun. Kamoy kamoy na pala nga milay matidi ragan na miyan da hitid tinantok ko. Sayra na pod ino pay rusod da arat nga sumaliwan man tada tulun. Isyo na pondohom mimpanaw nundod moyd hilok kayanan dit natangkiadan magihumbat tudorongon. Nga ay siyo kano ay siyo karuba. Doho na pod ay pengertian kapamuratian nila tempat-tempat yang tandus nga borosan kuno pamiagal iti. Miagal ko ihirid numan sakiram haraha perang, beperang nga ina podi kinena ni ding aiso na ditulun. Ikaw mo yan tokod padang jarak padang tokukur. Ay sa tulun. Nangapatay nga itulun. Borosan tiyo dila tempat yang tandus. Nga isiyo na pa nga akano. Aiso. Nakuro. Aiso giatulun. Aiso giatulun. Milo nagidatid ay borosan dat ilo na po tempat yang tandus nga harga na retan ko didit pogun. Walay laid pogun. Nga ay kano hirogon. Nakuro. Tu ay sa tulun. Ay sa tulun. Kumun na po nga tiyon ngon na padarogon iyon no iti nga iti tulun. Ila na po dati inong retan dati diti no ampay-ampay nadmili siyod iyon nun. Nga ino pa day ahawon iti rogon nga iti tulun. Iyon nun piad it ay sa tulun nga naretan dat ay siya kano kaundarangan dahiri. Manta didi ayat kumo mapat kandas siyo gumuli ako nagidhilaw walad itinong kiadan ko ka. Pasambahang kusong aiso at kusong. Aya siya ulo di YouTube tu mi putut-putut ti pamadi YouTube babay no hoy. Haro no bohiton ni tilo. Nga milo na po sumuang ko page dabay na la. Karikat na pa di siya nga mendapati rumah itu kosong. Nakura to kosong. Santab na pa didit. Idon rogon nga aiso. Aiso to kito. Naimuhawan nagi aulod. To kay. Ipigay walay tomod itit walay dati. May pagigya piagalo dot sa kirod ina po'y walay nga gumo na gurangot. Miagalidit. Wayaan no po mamanaw nga aiso no. Kokito mintong ko nagi nga ay miagal po di rumunda tambang ka. To kita dati. Ano sa nong kakitanan. Nga sa kiroh na po dot ina po'y walay di nga naimuhawan ngay no load sumuang to ko nga odo kapurimanan yadit sanong ba ko kapurimanan Apat na podom limo nga no kadisyo. Saliwan motisyo mini pagangat turu kaguro disuay
Dilobi karat ko iyaw, yang lebih jahat daripadanya. Om ielo nu padi nga sinumuang, om minundorong dohiri. Tok. Manta didi, kinatutukon nu padi dituluni di nga isio nu padi lobi karaat ko ko kitanan dit kantakan di timpunon po isio. Paingka nagimotiot ko tumboyo montok dot tinimungan di araat iti. Komoy pulay tampinay nga tok tiyonon tokay pumarogon iti gi. Sayra na pod sumunong toko magidu irogon. Nga singguli-guli imay siya gumuli kasari. Moy kakap. Korikot hirid itiyonon daw gulong nga ato kom. Ongaulud. Ongasonong. Ongalana. Kada polo ka. Angatay kagu turu. Itangaraat ko yaw. Kago. Om hiri nilo minion. Gisambot keadaan na po ditulun di nga lobi karaat ko timpunan. Jadi iati na po ti tampinay ngay nga mila dati burosondot. Minangada toko dirogon. Tinumaubat toko kumakinorahingan. Tinongkiadan toko idon rogon. Nga miyagalin na bulayan dati di laid. Kada na daharohit o luluan. Gangster rogon. Haroy pa ma. Kada na daharoy o luluan dati. Tu ilo nundohit. Guli irogon nga. Oh, haro po pa magyalo tirikohon di dido di kadirogon. Daharo no o luluan dati. Kada na dati haro po hot po poilihon dati it kakamot tirogon no isuang koposyon dati. Om irinon dohot pawayaan di rogon na gumuli. Jadi isuot pagangatan di agat kada tako di pumusorod sayra na po no kotaubat osonong na po ngay koposyon ka. Hintangan na po di dati lud isuang kitab Matius 12:43 gisa 45. Okon nagi pumadid agayo kopyo hotogwangon dati ti. Okon no ko tulun sa pitulun na sapon dati nga rogon. Rogon. Kasap kay rogon. Ay so nakasapo rogon. Kitab dari kulit ka kulit ay lani rogon. Menerita to pasal suruga. Lobi ko ilohi rogon. Dili tadon dilaid. Nga haro kasari pendudukan kuma dati dot paing kukuro to ko sumap iti rogon. Ay dati imbulayat ayat tot kalimpupuson. Kalobi kasari to kanopot timpu oy. Harena kud iti napot popolabi masah nga tabiat torogon kan. Efesus 6 ayat kumohopod perlengkapan rohani. Manta didi moidot ongogirot kaudad isuang kekinorohingan, isuang dot kagarason do kuasa daw. Jadi sumap to kono padi rogon nom nunuhi mandati ka. Kapada miso main na dati guno o insana not kakamot dot kinorohingan senjata Allah moido yo kono po kanu dot poindodog kasari de sumapot tirik korogon muslihat iblis i pangungudot torogon tipu muslihat iblis. Kakuaan na po nga itinopot pisangadan dati okon ko sumangod dot raha om daging nga
sumap tokoh lo pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, ilo ketua kampung ko pemagunan da it ketua ngon iti, sumapot rusa da angarahat, roro jahat, dahitid mau dawuh, ilo usapon dati. Okon ko misapot anti vaksin non pro vaksin. Okon ni ko ilo sapon to kogi, isay-sapon dati. Suma noritan dahitidet melawan pemerintah penguasa penghulu nogi ilo rusad-rusad dorogon, ilo usapon dati. Et kapadam talu man tadi di paganu to kono dot kakamot tot kinorohingan. Moido iyo kauno po nga kanu kod papaharad pisangadan antakan idi om potilom toko do paingkakat sayra do inopohit pisangadan nga nakatalib. Moidah dot ay sayra na pod momogunoh toko dit senjata do kinorohingan om kotoguang toko nunod di pisangadan idi nga iati no po nga kanud paingkakat kasari paturidong kasari desayra do katalib ipisangadan idi. Iso no po tigyahit karamayan kumintang idit confidence sina nga tok kamanang kasari do po si taring bogi. Iri korohyan dati. Isay di orohyan mintang katayangan at apatay si taring. Kamanangi panjahat. Isuang korohanian nga ino po'y korohyan dati. Pisangadan haro. Haro pisangadan. Nga ino po'y korohyan dati nga iati na po kanu tokod portahan paingkakat rati na po nga nakamanang toko sayra do nakatalib pisangadan. Tok ini barulah tayangan ka kamanang si taring ki. Ala nundoy si taring nga narugi rugian nga ini mintang gitayangan da pira jam. Senjamum lebih kat 2 jam. Kapatay si taring narugi ako ng mintang narugi ng mintang gitayangan ki. Da iya diha kinasunsudon. Iyati kadaw nga inopohit man toko nga sayra dot olimpupusan ni pisangadan. Kita tetap berdiri. Hogiret kasari toko. Om nuno madilo ko mo yan dat perlengkapan senjata do kinorohingan. Harpotuhi kemundo ginsok. Tongolo sitik. Purtun saga. Purtun saga boy bakakuk ki. Buatan Malaysia gya. Haranakod iri. Sinapangguli potoy. Tumanu dapat hitid. Ayat ko po mapat. Ay, okay pa kala YouTube lo. Oh, puji Tuhan. Milo hidi kasari. Manta didi. Ingkakat no. Doogirot. Manangangkos dot kebenaran. Om memaguno rasuk kobosi keadilan. Ilo, pemalas senjata-senjata. Berikat pinggangkan kebenaran. Jadi itinupodit. Senjata datid sumaporogon nga kitangkos tokot tikat iti kebenaran. Katapatan. Om kirasuk toko bosi. Rasuk kobosi harohot keadilan isuang do keposiyon. Kamoy na po ditong pinay nga iti na po kamondat kebenaran. Yati kebenaran eh. Ako ni kayo boros kinorohingan nilo soroku.
katapatan, benar, salah, benar. Om nogi iti kamoyondot keadilan sekiranya pod ili toko di otopot, adil toko ilo nolot ay gunawan dati sumaporogon senjata al kono po adil kamun po nga iso na isenjata kinorohingan dot niadaan dati. Gakod nuno po ayat kapadam 5 nga kita lumpakot nuga dilo karelaan da dusunoy. Otasu, otasu, rela, rela, gi. Akon kay rela di man tamong kay taon alon. Ikaw mo otasu takom mo ngay, rela. Susuhon. Kakimu berkasutkan kerelaan, dot popoboros, Injil damai sejahtera. Kamu na pa itampinnya nga ihati na po nga sukarela to kono po. Ay tagalom bayaranom popoboros nagi boros sa kinorohingan. Kapada mo nom, ilo kumotalo na di la senjata Allah lagi. Harohot karelaan dati dot poposunod iti boros sa kinorohingan. Senjata Allah. Kasagaan. Ya, kasagaan dati. Om, kapada mo nom, ayat kapada mo nom, isuang danuno no pakantakan nga may na dati guno o kolid do iman. Kolid, pono ko kolid dati ti iman. Iman kuma kinorohingan. Kakuan no po nga ino po kolid di irinay kanum momisokot o insana ni pana detapuy mantadirogon. Igitan po ganda rit jadi nga irinon daw pangilagot ilo gi. Miyagali don Captain America. Iya din na bondolo po. Ilo na nga ilo perlengkapan senjata kinorohingan. Om tarimon na dati ot kotupong keselamatan. Diti kotupong keselamatan ay ako karati. Itu hi makota kalo. Ako karati lo kotupong keselamatan. Om nogi gayang. Gayang. Gayang dot iti na po gayang nga noritanda iti boros sa kinorohingan. Dangol. Kot bahi kada ulo tandaha gi. Om isuanggat sambayang om pakianuan dati sumambayang kemonikid timpu isuang garusod om intang-intangan isuang sambayang nu miampai dat pakianuan dit amu o putut-putut montok ko insana na tulun di pentopot. O tupi kalidar. Katupong gi. Tupi kalidar. Jadi saya no pod intangan dati lot ay senjata da kinorohingan. Norotian dati no kura tu suhun to kinorohingan isuangat ikamun dati amanat agung. Isuang Matius 28. Sanangin imbulayan ki awal po bulo po. Matius 28 ayat hapadam siyamam 20. Nukad hilo. Pamanaw ko no ka. Ongay ko popingilo hiti boros kinorohingan. Norotian di datid nakura tumunuho kinorohingan. Tu sayra na pod sumuang takod isuang na pelayanan. Nga pasti sayra na pod terlibat takod ti isuang pelayanan nga ino po ipaborosan dati nga kebenaran. Kebenaran na polembusan dati. Om ino po hipoing kokoton dati nga harati keadilan isuang nakoposiyon.
Sayra na po mamanaw tako mampay da iswang da palayanan nga haro kadaw ti karelaan dati da mamanaw da may popoboros. Dadamot dati popolombo iti boros sa kinorohingan, iti napot iman dati nga sumunih kasari. Iti na iman dati kadawhit panakokolid da sumapot rogon. Sayra da kasuniho iman dati nga haro indah iti kamuendat topi kalidar kaslamatan. Ino pa'y gunoon dati iswang kapalayanan, mamanaw takod ay monged iswang palayanan. Nga pasti niya buras sa kinorohingan. Jadi norotian di dati nakurot tumunuhuot kinorohingan dat pamanaw ko no popoilo do ko ti buras kinorohingan miampay kasari ako do ko ka. Norotian dati di kaswabon bay no. Da sayra popoindalan to ti palayanan kumakinorohingan. Hirin nandad o gunoh dati lot senjata da kinorohingan. Manta di ditong Pinay. Pagangatan padi nga mari kita melayani Tuhan. Tu sayra na pod popoindalan to ti palayanan kinorohingan secara tidak langsung oy gitanda ti lot senjata Allah. Haro kebenaran, haro keadilan dati. Haro iman dati pono kokolid. Haro tupi kalidar. Iloboros sa kinorohingan gunoon dati iswang palayanan. Pedang roh. Puji Tuhan. Tu ilo nalat ay senjata do kinorohingan. Demila dati gunoon da sumapi rogon. Ay so mati ko kagarasan dati ti. Kuruyo kanto ko no po. Ay so nakamuyon dit silat gayong. Tulun sa pitulun lagi po nakitumbok dati. Ay so gorong to ko ato ko no akwat. Labi po di timuwa tuwo na di. Nga sayra na pod mo magunoh takolot ay senjata da kinorohingan. Rogon piya nga ala to koy. Amen. Nah, jadi pohilon ta ko padilo pelajaran nilo. Puji Tuhan tu ay insan po kagun na yung bulayan dati dot inapoy mila dati gunon da suma porogon nga ilo not ay pinunuhuan di Jesus kumadati dot mamanaw. I will go. Mantade I will go dati hilo na inapoy gunon dati nga ilo senjata da kinorohingan. Hinggod kanud suma porogon piya. Magsusuway atau purimana Torimo Datang sindua Kadang-kadang harus lihon Harus lihon Nong ditambalut Yesus kesasarit korong ngomong Asoko iwa Kano misi sa takad iswang sambayang. Kinorohingan ni abantog iswang kerjaan sorga kaswabon diti insan pod. Sikaw yahay tu nalimpupusan na di dahay ti kay arami suswabot kaswabon na bay no. Mamarayo hadia tu minanahak ko da panudukan da paingkuroh ng kuyahay dot suma pitirogon dit okito podahay nga amo. Minanahak ko nagid jaminan kumadahay dat ay sera da gunon dahay lot ay pinunuhuan no
nga irini kanu det suma pirogon dit api adahay okito. Nga asaru yahay det ay kalihu asaru nagahay monomod det amongigit amanganu hilok perlengkapan da senjata da pinatudukno mantad no kolomakon dahay mantad det kaimbayatan korohian dahay gisambaharot olihuan dahay haro otong kiadan dahay. Timpo bayna gumuli ihay Tuhan mada ihay det ahala ihay dirogon omay na ihay uhupay sayra da mangigit ihay let ay kakamot da pinatudukno gisombo kanu ihay da sumapi rogon isuang kapaing kuro na pakantakan. Kaswabo na bayno sumambayang ko naging muntok katainsanan makikinongong gisombo ihay na padanga misi so da ginaw dahay isuang katumbayaan kada da ababak ihay tu irineralan di rogon dot ay may pamaratu dot kay sisan dahay. Kung sigaw Tuhan tarimon yahay ampunan yahay matad da insanan do sa dahay amitin na sambayang dahay isuang ran Tuhan Yesus. Amen. Okay, puji Tuhan tu nakalimpupusta katit pagyampay nakaswabo na bay no. Harati soot imbulayan ko tahuri no. Muntok kita po nakasaliwan lagi. Lebih kurang got 8 tulan dati det bersiaran isu anggot keke Armin Susuab. Tada wadaw nga inopohit gunoon dati bersiaran nga ilo sinding got kuah hodi iti nahit sindingan kasari dati bonikid kaswabon hodi Konsikahan Production kaila koy mantadi numan dati guno iti sinding gisa mo pa di dondo nga 11,000 view. Puji Tuhan. Nga angatan ko ya ko may toko sikara po ilat Konsikahan Production. Lebih kurang 33 subscribe po. Kuri na. Onsi kau toko la sinding isiyad lebih kurang 8 tulan. May toko onwide isoot penghargaan kung iti sinding mayad Konsikahan Production. Sikarapo do ko ulit. Konsikahan Production. Lebih kurang 33 po subscribe. Supaya lebih bersemangat siyo katiga dit subscribe itu pirih gratis ke. Jadi ilo na iso kaguralan natin monyokong pelayanan